abarai abarai yes mbanya kwa taba Kenya amo abarai nabo bakubareta amo abarai ba taba Kenya amo lakini gera bati naki babegete mikakati yo kureta ba Kenya amo ekogerase tuikeire koraga kiro motabo ata salvage murai wekia magodi ya Raila Odinga amo no murai osomo konyu murai wense musike William Samoei Ruto nabo igo murai wense uru Muigai Kenyatta iste awe barareta ba Kenya bonsi amo kabisa ba Kenya baigwana ko ba Uhuru Moisonde nsakana arenge Raila no arenge Nyanza Ruto na rero nabo atabajumbe baye yes ntima tinga mbareta ba Kenya bonsi amo geso bono nuko oyo gakoira baye ego maetigo ya Ruto oyo gakoira baye maetigo ya Raila Uhuru manyate nona yake roli mwao ugo chaka kwa muse nyumba ya okuri nyumba kuchisiko akiwa Raila Odinga atwalete igikao na viongozi kusabarai ba Nyanza region na ngwa rasa matuko aikira bwangu iga murai wense Uhuru Kenyatta nero na atwara barai kuba soro wa Mount Kenya na Ruto nena bwana tukutwara igikao kenga munekyo kuba sesemo ya Rift Valley ya elio kubareta kiro mutako wa usenyo mbaya yako kunyomba bago ikira na isikaria na beko bana isiko gwatania bata BBI Building Bridges Initiative yes 2 million alorenge dinga na njaba no MCA no milioni 2 nkana ndinye kana tijeti kagiretenga abande niko bakagiretenga ndi yake aba MCA kwa go chimilioni ibere no kwa ya kose we bachi kwa koko epili ya sechi kaunta sebu iliko yetia lakini na rocho mwana kwa kiama kia ODM Raila Odinga kubaigera gotebana ababunge ku National Assembly niko bakwa 7 million ka grant mochando toyo aba MCA kwa 2 million tari sitakya nando munaro na yuka na igo andenga mo taba jumbe ko ko bale borobo 7 million aba MCA bata 2 million ando manyete lakini mbija na kile batana kwa 2013 mbanya ko boli mbanya ko boli ekero toloje nga BBI na lwa chikwa yawa tutikana mangana BBI ni cheta ba MCA chi assembly sia yanja yetia Kenya mbali ska bro no bakoranga nengia osenembe irungu kangata maitena dikero murai wense diru bagete akamotenga Mount Kenya toloje nga BBI ni chikoto kala tiga mangana rero ngane yo kwa roche ngane ya beta bantu bro detenga utamu migete kanda kama tenga karagera kwa rwara manyete Kenya manyene karote to koroguro tibigoro kabo muntu kwa ne Kenya yote irungu kamata mo senator omuranga ga kwalete birengera byaya kole ngana no butukibulia kole la sig round na bantu kunesta bakoreka yake na bara bemba ko report ya BBI rero atena mbamo akaisko rero abuna chief whip unakuruka majority chief whip as senate bamurusia bamu replace na mo senator we county ya Kiambu ukorukunga Kimani wa Mata yes ono igo tigara kidogo tigara timoka okora nesa bulia okora machigo pose na ndo manyete mbamurangeria une kiama ya Jubilee actually muri kyo mone bwi kiama ya Jubilee Rafael Tuju ekara gukora chiyumba cha magana maiya igate bana irungu kangata obero kurangirwa sebikaro biye bunge ebiri party tana wekira nekira kyo okora mamo ere display Trarwabo abaseneta bande batano no yomo 6 senators yes yoromba begetu nga babwena tako expelled wase kiama kia zata kitenda kwa example na kunyolere iskalia yes na kota bizaro kinchwa korere kasi mwana ngajira ikiro cha kwenda against namba chikani ankagira tenga eba etwe amabaga yokuwakilisha chiseme chichinde une njira yamo yokuwakilisha ibitengo mbalimbali mbake ilikura abajo lili na epati wachoro kwabo igebile tingani kubongora takoba royo tutepati wachase kiama lakini okoranga parallel bara basako tengunga kora to tika kidogo ona insiasa ya Kenya punishment nile Kenya ya politics magete muna bono 2022 irange goika na bibi tubinga binebiga turagendere kubirona timatinga na njengo chokora agenda kidogo ndate na mwana siasa ndo chenge kare uchesu mu siasa bengi ya bana tika to sorro kora tema na 2020 trosi bintu trosi Kenya no korosi